افدمك دريجة رژیم فاشیست AKP و MHP جبو ایرش که لدیجی باکور و روشلات سوریه آمده کارین ایرشان دکن و اف ایرشا داگرکاری جی دو بشفت ساعت 12 شوانده جه دیری که بگیره حتی لحریما شه بایی به بالفرین شرین اف 16 پیک آنین دوان ایرشان ده لدیری که کمکوشی پیک آنی و ده انجام توای ایرشون کو پیک ها ده 14 کس شهید و گلک جی بریندار بون رژیم فاشیست AKP افدمک درێژە ئامادەکاریên pêkanîna êrişeke li derve û dixwaze alozî û krîza navxweya li Tirkiye derbasî dervê snorê nava welat bibêje armanca vê êrişê çiye piştperdeya vê êrişê û her wiha di dema pêş de ev nîşanên bi çi awayî dikare were şîrovekirin jî em ê bi riya hevalên xwe yên rojnamevan û her wiha bi agahiyên dawî di bernameya taybet ya Rûneyê ji we bînerên hêjare pêşkêş bikin û bi vê awayî bernameya Rûnahê taybet dest pê dike. بله جارێکە دەما خۆش بە بینەرین هێژا ji دۆ bişeve li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê êrişeke dijwar ya dagerkeriya dewleta Tirkiye ku sivîlan dike armanc heye ji xwe weke me di destpêkê de ji anê ziman ku heta niha 14 sivîl şehîd bûn û gelek birîndar hene. Ev êrişên dagerkeriya dewleta Tirkiye hem di aliyê dem de û hem jî sedemên pêkanîna vê êrişê bi bûyerên ku li nava Tirkiyeyê de têkiliya di navbera wan de bi çi awayî hem binpêkirinên dagerkeriya dewleta Tirkiye ya bi van êrişên xwe li ser xaka Sûriyeyê re çi bingeheke dide avakirin em ê bi hevalên xwe amadejle ku li Ewropayê bi me re amade be em ê pêre nîqaş bikin guftûgû bikin her wiha hevserokê yekîtiya parêzeran a herêma Efrînê Birês Cibraîl Mustafa jî bi me re amade ye û beriya ku em bi hevalên xwe yên mêvan re vê yekê binirxînin nîqaş bikin lê em destpêkê berê xwe bidin dêrêkê û li bir nûçegihana me ciwana Cum'a bi me re amade ye wê têkildarê rewşa dawî hem ya li dêrêkê û hem jî rewşa birîndaran jî agahiyan bi bînerên me re parve bike em berê xwe didin dêrêkê û dibêjin ciwana dema te xweş be. Dem baş Serdar. Berê ciwana em hema ji wê yekê dixwazin hîn bibin ku agahiyên dawê an got rewşan hal nava bajarê dêrîkê bi çi awayî û li aliyeke din di êrişa dagerkeriya dewleta Tirkiya ku em dikarin bêjin li dêrîkê komkujî pêkanîn û gelek kes birîndar bûn de rewşa dawî yan hal bir ku tu bi bînerên me re parve bikê. بله سردار شخوا جدو ساعت 12 و حتی بکریا کو استفری دبم جی تو واران لسر هرمین باکر و روجلات سوری رانا وستیانه بتایبت از جدیر که دست پی بکم سردار ده ساعت 12 و نیف حتانی سه و نیف تو ببران لسرگنده تقلبقل کود که و باکر روجلاتی باجار دیر کده او گند کو ولاتین يعني خلكن سبيل جندي لو يقدر يجي عندكن او جند هروها محطه كهرباء نافاوي جندي ده هي دوله تركا اگر كر دسبك بدو جاران لجهه محطه كهرباء خاص دسبك بدو جاران بشتيكو او توب افيتن ويدر يكسر ولاتين دردورا جند وخلكن ديرك يكسر بري خدان جهه بو يري داكو وان بريندار وشهيدان خلاص بكن جوي دري درخينن وان ببین خوشخانه چاواکو او خلکن سیویل ولاتی گهان جه بویری جاره کدن بالا فرین دولتا ترکا داگر کر بدو توپندن لناوا وان ولاتین سیویل دا و هجماره که شهید و بریندار چه بون سردار هر وها لآلیه کدن لسریا کود دچت تقل بقر ریا گشتیا کود دچت تقل بقر درباسی نوا تقل بقر لدبه عربی که ولاتیان دما کود خواست درباسی نوا تقل بقر لبه جاره کدن بالا فرین دولتا ترکا داگر کر لوی عربی ولاتیان دان و لوی درجی هجماره شهید و بریندار چه بون واتا لباجار دیر که تنی لگند تقل بقل 11 شهید و 6 بریندار چه بون و هجمار کسین که حتی نها وندای هنا یعنی راسیجی هلوسته که جداب و چاوکو دنگ توپان لگند تقل بقل هاتا به سن یکسر اولات پاریزی و رحش و رجگرین خلک دوری در کتا پیش کو هر کسی بری خدا جه بویری داکو وان بریندار و شهیدان خلاص بکن
لی جاره کدن به وی تکتیکا دولتات کادا گرکر جاره کدن هجمارا شهید و برینداران زیده بو حتی نهاجی و نضاهنه کم بچاوی خوشی او بو یر شوپان چاوا گله کز هاتن لجنازه زاروک و دایکن خونی بتمن مزند گریان هر وحال باجار دربیسی جی ایرو توپاواران هبون ایرو لوی درجی توپاواران دولتات کادا گرکر بتایبت لسر خطا سینوری بتایبت دو پوین گنم لوی دری او دبرهات توباران کرن و ده انجام ده دو کس شهید بون هر وها لزرگانیجی شهیدک لودریجی به بالا فرین دولت ترک آداگر کر چه بو لمل کوبانیجی بینا ور کوبانه و گندوارن و جالین بالا فرین دولت ترک آداگر کر و دهات تو بباران کرن لسر مشتنوره بالطایبت شهر گران بو یعنی تو باران گران بو جالین بالا فرین دولت ترک آداگر کر و ده انجام تو باران علی کوبانی دجی سه ولاتی بریندار بون کودنا و وان دنو چگهانه کی تلویزیون استرک تیوی هبو بتایبت هزن رزگاری عفرین جی دا خویانی کرن کو لشهبای جی ایرو دولت ترک آداگر کر به بالا فرین خوایری شی و ده وری کرو ده انجام و ده سه کس سه ولاتی شهید ببون حتی وان کلین کو اسفلی جی دبم بالا فرین دولت ترک آداگر کر لگنده ترفعت و شهبای دیگرن وان ده وران تو ببران دکن و تیا وی که چیه سردار بتایبت دولت ترک آداگر کر جدیری که بگره تاب کوبانی رفعتو الشهباي هر دردايا برخداكو بكار بترسو خوفه دنابا خلكن دوري دبكا لبروفاجي وبراسيجي هير سكن نورمال برخدانيه كن نورمال برسفداينا خلكن دوري ين باكرو روجلات سوري برسفك خرد بكو او بياندان كو دولت تركادا كروي ببالا فرين خو نكاربا هيزو فينا وان بشكينا ونكاربا وان جي خاكا وان جي غندو بازار وان در بخينه جبو ويجي ايرو تشاوا كو بالا فرين دولت تركادا كرله جديرك حتى شهباي دا يكسر خلكن دوري داكتن قادان بحمو بك هاتين خوا داكتن قادان او پیامدان کوی دولت ترک نکار بهز و وینوان بشکینا بریندارن بازار دری که بتایبت چهار کس جوان را کرنه نخوشخانه بازار قامشلو روشا برینداران جی سردار گلکی گرانه هجمارا بریندارن نخوشخانه دری که جی روشاوان گرانه و هر وهاین قامشلو جی روشاوان گرانه سبا دیدم جمیر 11 و نیو صبح ده لبازار دری که یعنی مراسم شهیدان لبازار دری که لگورستان شهید خبات دری که 11 شهید تینا آخر کردن جالی خلکن هرمن باکرو روجلات سوری و بله جوانا جماج نوا دیری که انگوش نوا باجری کو دولت ترکیه دایر کلی کم کجی پیک آنیا آگاهین برفر هم لسر دیری که هم جل ایرشن دوخ بشف حتی وکیلیه لسر هرمی پیک تینا آگاهین برفره به بینرین مرا پار و کم دبیجین گلیک سپاس جوانا جبوا خبات خوش و در روشه که آورته ده انگو دپیک آلینا بیارین دنیم پیشکتین دنده امی حول بدن جاره کدن جی به ریاوه آگاهیم به بینرین خورا پار و بکن لی همه ام لسربیه که جی دوام بکن اف آگاهیم که و دانه به بینران را پار وکری ام وی جاری به حوالین خوین روزنامه‌وان او یکیتیا پاریزران را نقاش بکن گلو دولت ترکیه و هزا خویا داگیرکری انگو پیک آنین او بن پیکرنا خاکا سوریه یا دالیا آسمانی ده و هزا خواه جکودری دیگره که جروجا ایرشا داگیرکری سر عفرینی و حتی ها جویه که پیکتینه بریا کام بری خواب بدن آوروپا اما بری خواب بدن شه بایش برکو لشه بایشیم شهید هبون هری داویه هزین رزگاری عفرینی را گهاندن که ده انجام ایرشا داگیرکری دولت ترکیه ده 5 شهروانین وان شهید بویه بله ام شهبای دوام بکن هفسروک یکیتیا پاریزران هریما افرینی بریس جبرائیل مصطفى لبيشامية بلي ام دسبيك دبيجن سري وجه صاغبة سري قالي شاباي او قالي كرد صاغبة بريس جبرائيل اف دولة تركيا هما بجا جروجا ايريشا داير كريال سر عفريني حطنها بمبيكرين نخوات دوام دكا قالوا اف دولة تركيا قد جويكي ناطر ساكو اف بمبيكرين نوي صبا ودقادا نافنتوي دا بلا سريبيا سیر دا همیشه سرساقی جمالبت شهید را دخوازن شفایت و در باسبین جبریندار را هم دخوازن و هم گلی میل باکور و رجلات سوریه هم سلاف دکنج برخدانی گندرا لهمبر هویتی دولتا ترک آرتش حدودی ده حلف النت و دادا لهمبر گنده سری خانات طاوینه و برخدانی دکه و دیل دولتا ترک و آرتشا خاجی ده آلوزیا که کفه و الخاجی بحیره هاو و سیستم خواهی سیاسی با ایرش دولتی ترک وانی زمان دست به که دقا ایرش عفرینه کریه و حتی ویروژه ایرشه گنده بردوامه
الشهباء ده حضروا دونها كم كوجيجي وحقيقة لي عفرني تشيكا ترفع دول جندي عقيبة كم كوجيجي تشيكا رجونا تباران هيا رجونا شهيدا يعني حفتنا شهيدا عم ددن لي في هزي خوش شكر دقري في هزي دقري بخوش في دنجي دولة نافنتوي جور برجواندية خاي سياسي في دنجنا دولتين ترجي ديروكو خاطر ذاتهم تمي برسكريك كد نافنتوي يعني فرق بين ثغرات قانونية ثغرات سياسية وانا بكارتيني بتيني ويدغوا بكارتيني لهمبر بتهيبات قال لي كار وارمانجا دولة ترك ذاتهم دسبيكا الوزو سوري دا ارمانجا جندا ميثاق الملي دولة تركي نو عثماني نو آوا بکی لبعدی دا هزارو دا و چهار و دا و پنج بعدی دولت نافنتوی مداخله کردن دولت ترک بخوا بعدی آلوزا سوریه فقط سال بخواجی پرسکری کن دی هندری گنده دا جهنه و دم هیرمت داگر کرد هنه یعنی میناک عفرین عزازی هی تحریرش هم در باس بی ناکا پرشبینک ما بین فیلقی سی و دولت ترک چی بی سر هلدان گل الوی هرمنال همبر دولت ترک درک هات یعنی سلوگان گیشتن آساکی انو دولتی ترک و ارتشا گنده و جوه هرم داگر کرد در این دروا دیچه ترکیه دا پرسکری که من پیکرنی ماوی مروفا ملی آبوری و ملی آبوری یعنی حرم لکی دا و دوی دولتی ترک خواست و پرسکری کت خواهی هندر در باسی دروا که رایا گیشتی حتی چه ترکیه دا یعنی گل ترکیه جی بخوابینه به تایبت و تقینه استانبولی چی بیه و خواست یعنی وی اوی به قصلی وگریده به هزار زگر کنه عبری واجه بله هر آلوزی در کت ویرا یعنی انجام نگر بله وکه دویه معنی یعنی خوباندنه که وی پرسکریکت خواهی هندر به تایبت 20 سال 2023 اللي بجارتنا يعني اواجي شخامي بريس مصطفى شخامي د برفرهيا برنامه دمي لسرويه كي نقاش بكن هل بجارتين لتركيا نزيك دبن پیام او داخوی نشد پرستین کو جالیه رژیم فاشیستی AKP و MHP جاره کردن هین گورتر دبن پلانتین گراندن هری داوی و که وجیانی زمان تقینا لستانبولی پیک هات و پشتی وی که دهین داخویانین کو و ایریشک وره دست پیکرین پیک هات امنها به خیرهاتنا میوان خوی دن بریس آمد دجله حوالی می روزنامه وان دکین کوجه اوروپا بمره آمده یه حوالی آمد ام هما جویه که دست پیکین کن ها تقینا داویا د استانبول وکه نشانه کو ایدی داگیرکریا دولت ترکیه دخوازه دستوردان که آنگو ایریشه که هم برفرهتر سرخاکا با کوری سوریه بینه ام دستپیکی و تکلیا دنابرا تقینا استانبول او ایریشا دوخ یا بشویا کل دجی سرانسری هرمین باکوری روشلاتی باکور او روشلاتی سوری هاتی دستپیکرین چوا دکارن شروع بکن بله جبوا میوانه تماشاونه و سلام حرمت ایور باش نه وقتی کوچی باز کرد شو اف تقین ایدی باوی کی مرود کرد بیشه سدی ست یعنی برایش زرال بول لپشتی ایریش دو کلهبری روجاوا و باشوری کردستان پیکات ایدی سدی هزار زرال بول که اف تقین اف ایریش علی دولت ترک هاتیه پلان کردن و دولت ترک جبوا که بنگه آماده بکه جبوا ایریش الدشی روجاوا اف ایریش پیکان نشخو او تشتی که اف چیروکه که پیشش روجا درباره وی تقینه داد بیشتر لترکیه ترک خوشی جباور نکن علیگری من خوشی جباور نکن او خوشی جبدو باور نکن و دنیا جی کس جوان باور نکن یعنی بر دمال ترکیه بویرین چالاکی یعنی جی تشتکی وسا چه دبو اوروپا امریکا دولت این جهانه داخلی زن مثال اگر که اف بویر جالیه یعنی مثال بیشتر چالاکی یک جالیه گریله هپگه و پیک با هتا یعنی بناو کردن و وسا شرمزارد کردن و جاره هر کسی سرساخی قاشوج ترکیه را خواستایی پرداخت خواست لی یعنی وسا هفتن گوتن استاندارد گوتن و شو استخبارات وان دولت هنن آنالیست وان هنن گل بخود شتا مرق که دپرسه هر چقدر ترکیه چاپمنی کربن یک دنگ یک رنگشی دیساجی انسان جهدو 2% مراق دکن یعنی بکرتو کرمانجی نه ترک بخو نه علیگری وان بلکه که کمکن همه دولت چه بیشتری باور دکن او بخو جی و نجی دنیا باور نکه که اف ایریشال استانبوله به علیه هزین کردی باش علیه رخصتن کرد و حتی بکرین چه علیه روجاوا و چه بگشتی برکه و نوی پاکی کشی دبیجن اجاز پشتی به یکی اوان دفش به اواخ برند دفش چیروکا خو برندن و اف
işaret buku duhazın ve komkuşiye ve erişe bikin sedem bikin binge bu erişe rojava bikin nab salaya erişe rojava eriş bekleyen 2018'da Afrina dagir kirin 2019'da Grespi u Serekaniye hatın dagir kirin u pişti van erişen dagir keriye şu eriş hatani naha nahatın isteklandın bejayib havayib avayaki eriş berdevam dikin le naha Türkiye hesap dike ku konjonktüra nav netevi jiber gelek meselen heremi u nav netevi Türkiye dibine yani fikre ku jibo wan fırsat da çebuye و حتى آستا جيجي أو فرصات كتير استعمال روسيا وأمريكا براسيجي في فرصات الدنوان وتركيا دخازة في فرصات بكاربينه جبر ويا كي دخازة إيريشا بيكبينه إيريشا داغركرية بيكبينه إيريشا قركرنة بيكبينه إجبوك عالم ربيجي كي از إيريشا بيكبينم جي لازمك تيروكا كي شكل نه تيروك جاي مثلا إسطنبول دبجة وانا إيريشي سيفيل ما كرن أمجي إيريشي واندكم halbuki tişki wîsatine ama vana yani êdî mîzansene gusa çekirine ki yani dünya ra dibin û bawer bikin jî bawer nekin jî em ê êriş bikin û ji xwe êriş dikin jî ji ber vê yekê wan xuya ku demê pêş ew ê hêr li ser vê meselê gelek tişta bêjin û hewl bidin ku van êrîşa bi awayekî bidin berdewam kirin. بله هر د همان چارچوبه د جوکه و آنیزمان حوالی می روزنامه نامه دیجلش و خال هری بالکشا و هم ایده تقین استانبول و هم جا ایدشا دولت ترکیه لسر هرمی ایدی هر کس فهم بویا که هر پیواجویا که هل بجارتنی هات رژیم فاشیستی AKP لپی پیک آنینا آلوزیه که آنگو درخواستنا گوهرتنا روژه ولی ناوات ترکیهش بو ولاتین سنوری در و اویک سوری باکوری سوری بگیره حتی عراقی و هر وها نتنیف هر دو ولات لحريم قرباخي بفي آوي بو يا نابرا أرمنستان أو أذربيجان ده لليبيا روش بفي آوي بو أما في كيت كلداري هالبشارتنا جي برزبكن لأم هرب هول هولي خوا جبرائيل را دوام بكن نهاد آلية قادة حقوقي ده اف إيريشن كو دولة تركيا لسر هرمين باكور روشلات سوري بيكتنا جلو أم وصا بيجين كو اف دولة تركيا ده پشتی 5 سال دن پشتی 10 سال دن پشتی پیواجویا کردن ما اف بن پیکرن او ایریشن لسر خاکا باکور روشتات سوری لسر خاکا سوری و وکا آستانگیان در نکه به پیشا ترکیه او حساب جنه خواستن ذاتم دملي قانوني نيدو بخا تركيا بخار دراوشك پر خراب دايه يعني فقط سال محاولات که تنازلات چه که یکیتی اروپا را درباس با یکیتی اروپا اونو کنی درباس با پیوان یکیتی اروپا نه یک جد پیوان یکیتی اروپا يعني ما به مرو چه ترکیه دا به لباکوری کردستان به در هرمندن به يعني ولی پاراستن لید شر سوری دا به تیبت يعني اثبات بوج عالم را ای بن پیکرنا به ما به حق ما و مرو که ای تنظیمات ارهابی تروریست ای آلکاری گنده که ای تمویل که دولتی ترکه دوی ملی دا ترکیه بخواه دولتی ترک بخواه روشک پر خراب دا یعنی و راپور جی در کتن سازیت ناونتوی دا راپور در کتن يعني قوتند أصلا نافنتوي دا دولت نافنتوي دا دولتي ترك جشتي أصل دولتي تافر بمبيكرن ما بمروفة تيدا دبي دولت تركيا ياك إذن دبي دما رجب طيب أردوغان وحكومته عدالت إيه حتى كإيشة هندري تركيا جبوا زندان يعني جبوا حبس هذا شنو شان دكي يعني دولة ترك دملي قانون دا برد روشك خراب دايه ودملي سياسي دا جزاتم دوست دولت دور گنده هم دبینن قد جمانلقی چه که اصل نافنتوی دا خاطم التیبت تمویل گنده داعش را يعني سلم و اشتیه نافنتوی کر خطریه لی دفر دا چیجی و سازی نافنتوی به تیبت دادگاه جنایت دولیه که محکمه اروپیه جی هواجی راستی که يعني سر بخوا يعني ملي قانوني دا قول بيواند حقوقي قول بيواند اخلاقي جي بلا من هوجي تنايبس اوا راستيكا بدسا غريداينا بريارت سياسي بفي دولتت هيمنه كان دولتت اساسي بتيبت يكتي نافنتوي دا يعني وحتى نوكاجي ام تبين يعني مينوك لعفريني سرك يعني جريسبي بتيبت عفريني دا يعني من بيكرني دولتي ترك شتاين غريداي وي دا عفريني دا كان كيشتن اصل سوجي شرس سوجي
قركرنا گشتی دجی مروفایه لحتی ویروجه مندی تقاون جدید في دولت نوفنتوي خاصة بحقي دولتي ترك يعني حتى ناقا دیکتین نوفنتوي دا ناوین دولتي ترك دولتك داگر کرد عفریدا اواجی چی نشان دکه قرناسیک يعني نه عدالت نه اخلاق اصل دولت نوفنتوي دا نزیکی ماوی مروفا دبن گور بر جواندید سیاسی نزیکی دبن بس دا عام دا دمل قانونی دا دولت ترك وحكومتها عدالته رجب طيب اردوغان يعني حكومه العداله والتنميه ده اصلك كر خراب دايد ملي من بيكن ما في مروه دخازي لباكوري كردستاني بي دخازي بحق قال الترك اوبراسيون معارضه ذهنيتي رجب طيب اردوغان دخازي لهرمت داگرکر بين العفرين كريسبي سريكا كعنيه يعني بله هر هوال آمد ام بین لگروا نها گلک پرسین کورن کرن هنا گلک مجارین کورن نقاش کرن تکلداری وان ایریشن دایر کریا دولت ترکو هلوس تین لحرمی لدشویه کی درد کمن ل بریا کو ام لگوری هما وصا کرونولوژیا ویا کی بچن اس دخوازم تکلداری هلوستا گلک کورت یا کو پشتی دو دکلین ساعت 12 اندکو هر کس راضی بود کارن بیشم اما بجاره که ده کردستانی ين لأوروبا بالطيبتي لحر دري رابون لسرلنغان وكن هاجي لأوروبا لزوره مشهنة ولقلب باشرين دنجا آماده كارين مشانتنا كرن وكن دسبيكي مرود كاره في هلوستا والرفلكسا قلي كورتيا لدجي إيريشين قركريا داير كريا دولتا تركيا چاوا شروع بكي بله سردر شخو پشتی اف ایریشال استانبول جبرکو پشتی ایریشه تم ام مسرکت روجبه طيبت کوبانه من بچه هدف نشاندن رایدارین دولت ترک yani kim zede herkesi tahmin dikir ki devlet Türk duhazı erişe ki bir de dest bekirin beriyaviş ev fikre bu beriyaviş işareti vitişte hebun jber ku dahuyani dan her tem ama bejar rojana Tayyip Erdoğan derdoravi rojava tehdit dikin ne tane rojava bigişti gele Kürdistan'ı tehdit dikin lep Tayyip بعضا کوبانه بعضا روجاوا دوريدن دكن اجا بشتي مثلا اسطنبول تقيه يعني بشتي او اريش بيك هات و تعلقه روجاوا بيرنينه و روجاوا كرن روجاف جي ادي هر كسي فهم كركو اول تجي روجاوا اويكي ايرو انسبه او اريش اكي بيك بينن و هر كس البندي بوكو اب اريش يعني او بيك ورا ادي بشتي دونا بير روجا حجدي مهيكو سفارتخانه کنسولاتها امریکایا نهولرش داخلی دا اوشی تایید بو یعنی اشکره بو امریکا جی هایجه مسئله هی دناوی مسئله دایی کرد لبنده بون کو ایریش نگوهات چه به و دما کو ایریش چه بو به همه بجل بلکی سدان دورن اروپای چالاکی دست بکرن وقت جی باسکر او چالاکی نهاجی بردوام دکن و پلانسازی برفره ایروهات آمده کرن باورم نوا هفته دجی اف چالاکی اول اوروبا و سراسر جهان بدوم بله هر هوال آمد ما قلت ها رفلکس که پر بلز جنوا گلی کرد و جاری درکت طیبت جی کردین مین لدروی ولات کردین مین لأوروبا اما به بهستنا بویره جاری که ده لسر اکران تلویزیون آوگو به مدیا جواکی ده دیمنین وشان زندی به تبلیغون مشان بانکوازی هاتن کرن یعنی جلی می کرد و جاری به آوای که مینا دما برخوردنیا کوبانیا 2014 یا لدیجی چته داعشی شری تیگبرنا چته داعش ده چوا جلی کرد هر دری جبو کوبانی رابو بشودین جاری کدن همه دکارم بیشم دیمنه که به وی آوای درکت بو شخوامی تکلداری وی که جیبیشن به طیبتی اف ایریشا کو پیک هاتی هل بجارتن نزیک دبه مترسین لبیشیا کو ایریشن هیم برفرهتر جبر کو هر کو هل بجارتن دمای نزیک دبه دیار کو رژیم فاشیست یا AKP یا دنابات انگاویه دوی ایریشن خو هین زیاده تر بکه لی ام به حوالی خو یه پاریزر هفسروکی اکتیا پاریزران بریس مصطفی را دوام بکن هر ده همان چارچوبه دن ها لجروجا کو دولت ترکیه دایر کر ام بجین 2018 خاک عفن دایر کری حتی نها لدجي حرمي لدجي عفنيان لدجي جل خلق حرمي بن بيكرلان بيكتنا بن بيكرين ما في مروان بيكتنا افيك جل جران داخلين كو ج آلية سازي او رخصتين سيفيليان قادا نابنتوي و جي اف بن بيكرن هاتن بشتراس كرن نها لنافا شهباي جلك وجبرين من عفنيين لشهباي هنا بطيبتي بفان ايريشن كو داجر كريا دولتا تركيا لسر حرمي ربيك اني مترسیه که بچه آوایی لسر جیان آوان سیویلان هیا
تم أرمانجا دولتا ترك دسبيكي داغر كريا دول عفريني ده حضر ده حيث حتى نقاط باران ده كان في دوي ذاتن بري في بالافرن عزمين بالافرن كشفيجي هدف قرتني صارت مي عفريني شهباء الترسيكي دزك درباسي زكي قال عفريني كي شهباء فالا بكنياني أرمانجا خي أساسي أم زانن ليه دقيق يقول درباس بيو وبعدي نيفي شافي وبالافرني تركا ترفعتي شوارها بيلول نية عين عيسى منخي دقيق أرمانج قرد يعني دنجي تقينه قابل دليل قابية طاقة يعني جحزين قال لي ما يسيفيل ترسيك كاتزك ليه هم برجي عند برخضانية هاي يعني هرو ماشك قرسي قال لي عفريني لشعباء وقال لي شعباء رسان يعني ماشك قرسي دار كاتن الهمبر في إيرشي دولتي ترك بالفارا يعني مورال بلندا أبا راستيكي يعني تمام كذا ببلغ قال لي عفريني هم يبان خابدن أبو ناجر سلافة ونايدوية أمزوني يعني دولتي ترك أرمانجا جنده قرقرنا قال لي كرده أم في رنزونا ميثاق الملي بيكوني تجربة لواء اسكندرون دوباره بكي ذاتم دولتي تركش داغر كريود عفرين حتى نقا برليستو خاصة ده خاص شرعيات تكي ده في مجلس المحلي ده أو كنا تدي شاتا أرتش نوبليكر أرتش جيش الوطني خاص شرعيات كي بيدي ده بريكي تايباجي دستكي خاجي من بريكي أنجمان نشتبوني كردي أنكسي وبريكي أو كنا رابطة الكرد المستقلين ويتشنا فيرا أنجام ناقرتن يعني أم كنا بين ده ملي سياسي ده ملي إداري ده فشلي إيكي برايا قشتي إيكي بخبان دارا بوليس ما تويدر كتن ببيكرن برن أو كنا هيرمك ولي مناطق آمنة هوجي دورداجي بنك دولتي تركيا يعني إثبات بمناطق آمنة تنانا كشتنا هاي راموندنا هاي طولن كرنا هاي دست دريجي جناء هاي حتى شكتها يعني بعد في فشلتي دو بنبيكرن وبنكاتني دولتي ترك ده حرم ليتا جيش في جوري قارتق بالريكي بالفرنا يعني ليه دولتي ترك قام ظالما جميع بينجي دو هر محاولة كر إيرشك عجر بكي بتهيبات سر ترفعتي سر منخي دارو محاولة كر يعني رانيك تشلو كضوء الأخضر كاس جرويسوب بيش أمير قوي دولتنا بنتوي بي لنكوني يعني أبو حقيقة قاتك يعني دقينا كنا كوني رابي بالافرنا وبالافريق اندجي فرضا نحطاك يعني بالافريق دولتي ترك نكوني درباس وسر شهباي يعني جملي عزازي دو جملي تركي دو نقطة أرمانج قرتن ده فرضا شيء يعني دولتي ترك نشان كده دي يعني الألوزيك خراب داير صراحة يعني دولتك وقت دولتي ترك ارتشيل ديه وقت سال دبی اکی پاکی تنهایی بکم اسکی پنجه خانه بکم وقلی کرده که خانه بکم هر کی داره لیستوکت گنده حتی ملی سیاسی دا ضعیفی د ملی آسد نافلتی دا ضعیفی ده حرم لکی دا یعنی داخلی بالافرنا انسان ما سیفیل هدف دگره هوا نشان داده دل اصلا کی پر خراب داره بیچه ترکیه داره خازی لهرمت داگر کربه یعنی دولتی تر که نرندنی من ده آسمی پر خراب داره لیل هم برده مرال ریما ملتی ما بلنده برخدانیه ام زیده بکن هم بر دولتی تر هوا اساسی يعني بلش خب برخدانية جل عفرينج روجا إيرشا داير كريا دولة تركو حتى روجا إيرو لهرما شهبه يجي آلیه هر کسی و آنگو تشت کل برچاوی هر کسی و برخدانیا کل دهان شهبه تیمشاندن و همجی چالیکین کل آلیه زاروكين قال شهبه قال عفني وكل دجي داير كريا دولتا ترك اللي هم لنا عفن ولا ريمين دن بيكتين دولتا ترك لورشي دا تنقاف كرن لحوالي امت ام قالويه كي بكنها هالبجارتن اللي زيك دبن اللي بيشا هالبجارتن لتركيا سيناريو قال لك جدا هنا قوه نتني لنافا تركيا باندورا خال هم عراقي هم جيل خاكا سوريا هم مش بو قال لي كل باندورا كزيده هبه تيغوتن دايركريا دولتا تركيا غور رژیم فاشیستی AKP نه دروشکه پر زحمت ده د حال حاضر ده به روشه گرکو ده هزیران ده حل بشارتن پیک وره و تیگ بچه جبو اف حل بشارتن پیک نه سناریو کو هنه هنک دبیجن و روشه قوس در بخه و به بس دماکو حل بشارتن پیک نه و لالیه که دنجی تیغوتن دبکو حل بشارتن آلوزیه که زیده بده آوا کرن و دنوا وی آلوزیه ده جی
هەلبژارتنێکی بده پێکانین شخوا میناکن وەیەکی هم ji sala 2018 hem jî ji sala 2019 diyar e. Li gorî we mirov dikare viyekê çawa binirxîne ku bi taybetî her ku hilbijartin ber bi nêzbûnê ve tê demawiya wê xeteriyekê bi çi awê li ser herîmên Bakur Rojhilatê Sûrî û her wiha Başûrê Kurdistanê hebe. Bele. Niha mesela hilbijartinê ve jî girêdayê bêguman ev êrişê pêk tên lê eger tenê pêvajoya hilbijartinê ve îzah bikin ev kemasiyeke yani dibe yani strateji û fikra devleta Türk binirin hem devleta Türk vextekî bahs dikin yani hem ev partiyê ku nihal ser desthilatdariyê ne hem êt muhalefetê de ne hemû dînamîkên devletê fikra wan hemû perspektîfa wan vîzyona wan ser tinekirina Kurdayê û di nava yani aqlê devletê yê heyî yê li ser partiyê desthilatdar yani AKP MHP ya jî yê li ser partiyê din fikra wana esasî ew e ku sed sala pêşî de jî sed sala pêşiya me de jî Kurd bê statû bimînin. Ji ber ku Kurd sed sala borî de Kurd bê statû bûn û niha tekoşîna Kurda çi li Tirkiye, çi li Sûriyê, çi li yani çi li Bakur Başûr li tevahiya Kurdistanê û rojhilata navîn Kurd bûne xwedî qawetek, xwedî hêzek û dewleta Tirk ne tenê li perçeyekî Kurdistanê li gundekî jî eger li gundekî jî Kurd ji xwe re statû çêkin ew Türk viya ji xwe re wek tehdîtekê bibînin û ew viya weke sedema êrişekê bibînin wisa dibînin ew dibêjin ku Kurd bibin xwedî mav, xwedî heq, xwedî hukuk, xwedî statû wê debe em tinin yani hebûna dewleta Tirk li ser tinebûna Kurda dîzayn kirine, ava kirine û dixwazin ku sed sala pêş de jî ev mesele wisa berdewam bike lê tekoşîna Kurda heye berxwedana Kurda heye ev sekna Kurda vê planê xera dike ji ber vê yekê êrişa pêktînin êrişê wa hovane pêktînin erê rast e di hilbijartinê de pêvajoyê hilbijartinê de jî AKP, MHP, Tayyip Erdogan ev rejim dixwaze ku bi êrişa li dijî Kurda bi qetilkirina Kurda li Tirkiye her kesê li dora xwe kom bikin û carek herdinê hilbijartinê qazanc bikin emirê xwe dirêj bikin ev rastiyek e wek tu behs kir serdar lê belê ev ne hemû tişt e yani eger ku Tayyip Erdogan sibê ro li Tirkiye di hilbijartina de têk biçe hinekî werin şûna Tayyip Erdogan jî eger ku tevlî vê konseptê nebin ji xwe nikarin werin şûna Tayyip Erdogan yani aqlê dewleta Tirk vî tişt wan qebûl nake yani kesek an jî partiyek an jî grûpek eger li Tirkiye vê desthilatdar şartê wan ê yekê didiya sisiya belî ne şartê yekê jî ê qetilkirina Kurdayê tinekirina Kurdayê ê didiya jî ê sisiya jî tiştê din ji bo wan teferruatin detayên dikarin ser tiştê din li hev bikin di nava dewletê de dikarin polîtîkayên dewletê saziyên dewletê yani tiştê nava sîstemê dîzayn bikin reforman çê bikin sîstemê yani bêjin ev wiha nawiha yani tişmiştê ku li ser berdewamkirina hebûna dewleta Tirk dikarin ser van tişta modelê xwe nîqaş bikin xera bikin çê bikin lê li ser qebûlkirina Kurda li ser qebûlkirina mafê Kurda ku Kurd jî miletekin û ne tenê li nava sînorê Tirkiye ji Bakurê Kurdistanê li rojhilata navîn Kurd jî dixwazin hebin li ser vî tiştê tu dewleta Tirk hemû dînamîkên dewleta Tirk hemû perçeyên dewleta Tirk xwedî heman fikrê ne lê di nava wan de belkî fikrên li ser rêbaz hebin ji bo mîsal yani ji bo meselê Sûriyê ji bo meselê Rojava Tayyip Erdogan rejime Tayyip Erdogan divê em cihadîsta El Nusra ra Faîdê ra Daeş ra têkiliya deynin û vî awayê êrişî Kurda bikin. Partiyê din çi dibêjin na tişaşiyan bu ara ew neke ji ber ku vana sibê ro serê me bin beran esat ra li hev bikin bi ser Kurda re herin. Yani yek jî wan nabêje ki em Sûriye ne mesela me bira Kurd ve dibin xwedî statû nabin xwedî statû alaqa me pê tune wisa nabêjin. Ji ber vê sedemê ji ber vê rastiyê Kurd jî divê meselê hem weke te behs kir awayekî konjonktûra seçimê jî şîrove bikin lê eger ku tenê bi konjonktûra seçimê em mesela werê bi konjonktûra hilbijartinê em mesela werê şîrove kirin dibêjin me kêm bimîne beriya seçimê jî piştî seçimê jî beriya hilbijartinê jî piştî hilbijartinê jî tişta ku vê konsepta dewleta Tirk bişkene berxwedana Kurdayê sekna Kurdayê ev îrade jî ev ewa jî îro gerek Kurda heye. Belê ji xwe her de heman çarçovê de pirsînên ser vê yekê jî hene ji ber ku me got gelek mijarên ku divê hîn bi awekê zelaltir em bi bînerên xwe re par ve bikin hevalamet. Em dîsa ji hevalê xwe got hevserokê Yekîtiya Parêzeran a herêma Cizrê Birêz Cibraîl
هنك برسن لسر دعاليه قانوني ده جي برز بكن نها اف بلجين كو إريشة داگیرکریا دولتا ترکیه یا لسر حرمی پیچ آنین همو که سوجن شرن نها ام بشین همو که پاریزر و هم جی دقادا ناونتوی ده حکومتا شامی نکاره لدیجی وان بن بیکرنین داگیرکریا دولتا ترک و جزا کرنا و خباته که بده مشاندن جبر کو بتیرا خو بلگه لبر دستیوان هنه یعنی همین کشتنا زاروکان بگیره کشتنا جنان بگیره رواندن بگیره اشکنجه کردن تجاوز تاجیز یعنی تشتا کو قریجا کو دولتا ترکیه دالی بن پیکرنا مافی مروانده ل خاکا سوریا کو داگر کریه او خاکن کنها ایرج دکه پیکنا آنیه تونیه گلو اف یک به حکومت شامی نکاره لهمبری وی که دالی قانونی ده دقادا ناونتوی ده تشتا که بده گوهرتن يعني جد دولة تركيا محكومة جزائر كيف هزا خوشی دگری حکومت شامی ویدنگی حکومت شامی ویدنگی ها گندش پیمان آدانه یعنی حتی ناکوفه دویجی تدی مگی دی متماشا دکر نزدیک بینی دولت ترک و حکومتی شامی معنی آدانه دو عجر بکی یعنی یک جویه که حکومت شامی دمل قانونی نو نتویدا حتی ناکاد ملي قانوني دو ملي سياسي عن بين السياده الوطنيه دوغان بين السياده الوطنيه دو حكومات شامل دو سوريا بخواهين دولتك دي يكتين ولا تويدو قانون دا قاضي ولا تويدو دا اصل يكتين ولا تويدو بريكي مجلس الامن يعني جفينك اورتاج مجلس الامن را بخوازي اول انه ايرشك دولتك تي سر دولتك يعني ليه حكومات سوريا حتى ذيك تبريار تقاوم جدي لهمبر داگرکری دولت ترک تقاوم جدي ناس لندن يعني یک جي دولت ترک يعني داغه هزي داره ده حکومتی شامی حتى ناقا ویدنگه تقاوم جدي ناوي لجنا دا برپرسیاره کار در و تصریحات ندردغی بس نه اصلی مسئولیتی نه اصلی جدیه هوا یک ادی دملی اصل دولت ناونتوی ده هاوجی کانن گاونا باوین گور میثاقه یکی ناونتوی سال 1945 دبی السياده الوطنيه يعني دولت داره نه مطلقه نسبيه يعني دبي لاي هرم لاي جا داغيت ببینه خطريق لسر السلم والامن العالمي اشتيه جيان داغه هبه به دولت ناونتوی برای مجلس الامن دبن بندی فاصله هفته دا قانون بریاری بستینن و مداخله کن. ناگه ام دبینن دولت ناونتوی گزانن لباکور و لجراتی سوریه جیه تبر آرامی جیه تبر آشتیه جیه جیانک هفش جیانک براتی گلا لباکور و لجراتی سوریه آواده بی وقت و حتی یعنی سازی ناونتوی راپور جیوه دادن نشان دادن دیر تبر آرامیه ام دبینن ناگه دولت ترک آل کاریه داگه چطا دکه و دخوازی حرمه که آوا بکه دوی حرمه داعش وجبهة النصرة شقة توريست إرهاب دا عالم ده لو ده يكون كي وبكار هنا دولتنا ونتوي جماعة بيجين دي كور ميثاقي يكتين ونتوي مجلس الأمن باندي حفظة يعني بلفي وبرياري بيشتني يك جوي بريارنا وانا برياري بالازقيم بلاز بس ديني حظر جوي لهمبر دولتي ترك بس ديني بالا فرني دولتي ترك هذا خبر رابن لسيرفير منه دولتنا ونتويجي تجدياتي داغو قانون نتوي رو باس قرنا يكيتي نتوي تحالف الدولي كان في جو في بافي يعني امريكا فرنسا حر دولتك تجي خد يكيتي تحالف دولي داغرتي رو باس قرنا ليه داغي دغيني تانجي قال ما كل غوربر جواندير خو امبير لكن دولتي ترك دولتك دحلف الناتو دويا لو كان دولتي ترك روسيا دخازي تركيا برخواهینه حلف ناتو دخوازی روسیه برخواهینه دولت ترکی قرناصیه دخوازی لسر هر او بلیسی یعنی ورجی بخوابینه ورجی بخوینه هر طرفی گور بر جواندی خانی زیک دولت ترکمن یعنی تقابن جدی لهم بر دولت ترک ناوین دملی قانونی دا ری باز فرن دولت حکومت شامی کنه گاونا باوی دولت یکی دی ناو نتوی دبن مجلس الامن فاصله هفته دا کونی ترکیه اثبات بی تمویل داعش دکی ترکیه راپور خزانه الامریکی کار در وای امریکا و خیلی گنده راپور سازی ناونتوی اثبات کردن تمویل تور اساسی داعش را دولت ترکیه راپور سازی ناونتوی اثبات کردن بر پرسیار داعش د عفرین دانه د جرابلس دانه د بابل اثبات بیش دولت ناونتوی را که تعریف قانونی مرتزقه دولت ترک
في چتنا کرن مرتضی قابکارانی یعنی خطر شاندن لیبیا شاندن آذربایجان شاندن حقیقی هواجی خطری که سر السلم والامن العالمی چه حق این دولت في اي دوله جفينه که بخوازش مجلس الامن و بریار به حق دولتی تکوار استادن به حتی نکا گل بر جواندی خواهد تا دولتی داویل هم دولتی ناتینن و حکمتی سوریجی گور اتفاقی آدانه حتی نکا تقاف لهمبر دولتی ترک نستاندنه یعنی مینا هرو داخل بالا فرنه دولتی ترک هرمه شعبا ادا حتی دیری که هدف دکره دولت سوریه روزانه تصريحات تجنده وزير جده داره جده اتهام دکی قصد کردا اتهام دکی انفصالی تو واجبانه گویی انفصال اند بین یک بینو آخا سوریه بله دبراتیک دا دولت ترک رو پیدا چه موقف چه رول لهمبر ارشی دولت ترک يعني بس وقع مع نحتفظ بحق الرد نحتفظ بحق الرد بريز جبرائيل تانجي هرمي قال لي كل حتى قلتنيش اوكي يعني في دانجا بله بريز وهدف شيء يعني هدف هل عشندنا ريبابريو خساره اداره ذاتيه بحكومات شاميه حكومات دولتي تركيا لانه زون بله بريز بله بريز جبرائيل بله بريس جبرائيل وك حوالی ما آمد روشا لباکوری کردستان و هروها هلوستا رژیم دولت ترکیه لدیجی کردان یا قرکرن و تونیکرن کو چاول سر بنگهیویاتی آوا کرن دیاره کو جبو حکمت شامی جی اف در بازار جبر کو وک آنی زمان حتی نها بیدنگی و هلوستا که یا دیارکر لدیجی وان ایریشین داگرکریا دولت ترکیه پیکنای انگل سر حسب گلی کرد هر دو عالی بیدنگی که جبو قرکرنی دانه پیک آنین حوال آمد برنامه جدی بر بداوی و دچه لی مگوت پرسین کو دوی ام بکن شروع نقاشوی بکن هنه یک جویه که وکه و با اوکه زلالی آنی زمان کو آرماجا دولت ترک قرکرنا گلی کرده و لدیجی و قرکرنی جی درای گشتیا ترکیه ده بیدنگی کوی هبه اول سرویه که ده قانون ترکیه ده لحفکرنک هیا کی جان پارتی هات کی جان پارتی چو يعني قال كرد في هيفيا خو ببارتيين دولتا تركيا كو هاتنا وان او غوتنين وان نه خاپاندن ابشي روشين داويش خو هين زيادتر زلال بون حتى د او جوينا كو بچيا كو وزارتا كاري هندريا تركيا غوتنين كو بارتيين سياسيين تركيا كو قاش خو مخالفت بناف دكن جهره د غوتن يعني اس نكارم باخلاق و اتيكا راغاندن ليفر وان غوتنان بينم زمان كو غوتنين كو جبو هاف دكرن ليتشتا كو از خاصم جفر جبو برز بكم لهمبری ایرشا هری داویه ایرشا کو پیک هاتی هزین حکومت شامی جهاتن آرمانج کردن تبی کو شفی رژیم ترکیه اردوغان دگوت دبا کو پشتی هل بجارتنی لگل حکومت شامی روپلک نوره وکرن دانوستاندن جاره کدن دست پی بکه بوی ایرش شهر مرو دکاره چاوان نرخاندن آنگو اف ایرشا کو پیک هاتی مرو دکاره چاوا بگیره دست لشکرش خب پاشه سردربک زانی پاشه هاتن وان داره چرچوبه پاراسنا سینور دادن برای ارتش سوری و هزن سوریه دموکراتیک ترکیه عالیه کی دخوازه سوریه را بشار اسد را هاتنه کی دک بینه تایپ اردوغان چندروش برای وقتش اندونزی و گریه بود پشتی هل بجارتن همه پشتی حاضران دست بکن بدن دست بکرن یعنی نهاجی دخوازن اساس اگر اسد بوارونه احتمال كنا بلكي علي سوري اللي تشتي قبولنا ليه في مسألة ده دخوازن بالي بكشين سر رولا روسيا جبرك روسيا احتمالك مازن بزعنبون جي او دبرين كل لشكرين سوري لنا هدف طبعا نشاندن جبرك ارتشا تك دخوازك لشكرين سوري ارتشا سوري يكو حتى وان درجي بترسين وان بدر رواندن لو دري يعني اف كونسنسوس جبو باراسنا سينورين سوري خراب به تركيا بزعنبون وان بكي هدف اگر وري بيرما دحزرو حجدا دما اريشا لتجي عفرين اريشا داغركري بيكات لو درجي لدفركي لشكر سوري قسطن باورم جزيرتري سي لشكر ودمي هاتن كشتن بلكي هجبر شاش به لبدهان لشکری ما ویده میجی هاتن کشتن اوانا ترکیه عالیه کی دخوازه به رژیم سوریه را لحظ که تنه شرط اگوان هیا اویجی به شرطه کل دیجی کردان وانا ببین یک للعالیه دیجی گفه کل سر رژیم سوریه جی بردوام دکن یعنی اگر دبین و مرا لحب نین و تشتمه قبول نکن امی خواه ایریش ایواجی بکن یعنی بوک ناکوکی خویا دکن لده اصلی خدا نه ناکوکیه یعنی ترکیه هر دو سیاست دو عالی دیجی هفته به هفره
دده مشاندن دوی مرو وسا شیرو بکی او رولا روسیه دبردا یعنی روسیا باور میکنه نه هری زده روسیا بلکه ترکیه بهتر دوازه که ترکیه با علاقه که بجایی جی ایریشی علی کوبانه هرم جزیره هند بر رجبه کردستان بکه دوی مثلا روسیه داشی یعنی ام زده تر بالداربن راست امریکا جی دریج وارد که امریکا جی شو اگر که نبیشی اون کارن ایریش بکن علی تکنیکی ترکیه نکاره بالا فرق بشینه و داره امریکا جویه که رگوتی اره لی روسیا daha زیادتر ویه که تشویق بکه دخوازه که ترکیه هر لوی داره ایریشک داگرکاریه بک بینه چما بلکه وقتی بتونه ما بتونه دخوازه میشه بجید بلکه روسیا دخوازه طایب اردوغان رژیم طایب اردوغان دستلاتاری بینه و رژیم طایب اردوغان جیش بکل دستلاتاری بینه لازمه کردان لجی کردان ایریش بده بردوام کردن و روسیا جویه که دخوازهش باید که دبی مدکارن ایریش بکن یک صدمه و صدمه دیگه جی روسیا دخوازه که ناکوکیت نفر امریکا و ترکیه دهنن مزنتر ببن فراتر ببن روسیا جویه که سود بربگیره فایده رو جبر بله حوال آمد دجله حوالی می روزنامه‌وان جا اروپا تکلداری ام ایریشین داگیرکاری دولت ترکیه و پشت پرده آوی نرخاندنین برفره کردن دبیجین گلک سپاس که هم بون به واری برنامه می طایبت یارون هی تیوی د لالیه کردن جی هفزرو که کتیا پاریزرن حریما عفرینی بریس جبرائیل مصطفی هون شه بایبون یک جهری من کو داگیرکاری دولت ترکیه هر تم دکی آرمانج او ایریش دکه و هم دالیه قانونی ده و هم جی حلوستا گل و بمپیکرین داگیرکاری دولت ترکیه حریمی به بنرین مرا پار وکرن ام دبیجین گلک سپاس و خبات خوش جبو وکو اف آگهی به بنرین مرا جی پار وکر بلی بنرین هجا هم به داوی آنینا وی که کو ایریشن داگیرکاری دولت ترکیه و هم جی بمپیکرین وین لسر خاکا سوریه ده دیار کرن کو اوی دروژن پیش دجی اف ایریشن داگیرکاری دوام بکه ام لورد گیجین داویا برنامه خویا طیبت او دبیجین حتی جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد بختوار